صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان مسب الله نبي pangule kaya dan bate puja Rabbana Abdul Muttalib di dalam Kaaba Nukun di baba Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام طيب الأردن نبي محمد anu yang yatim lagi pun miskin hari tahanan adana harta ayanu kuba Sabah jariyah memang baunta Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام طيب الأردن هذا الغلام طيب الأردن كنبة fil yani ton gajah masa abraha di jabrang kuda jikana hancur Kaaba Baitullah rakyat dijajah di agama Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام طيب الأردن هذا الغلام